matindo ng'wen. Samueli wa kwanza. Eka jodongo duto mag Israel nochokore kanyakla, ne gibiro ir Samuel Rama, ne giwachone niya, ne aseti to yawuoti ok wuoth e yoreni, koro ketnwa ruoth mondo obed jabuchwa machalore gi ogendini duto. To wachno ne rach ni Samuel ka giwacho, miwa ruoth mondo obed jabuchwa. Mi Samuel nolamo Jehova, kendo Jehova nowacho ni Samuel mondo iwinj dwond ji kuom duto ma giluoni, nikech ok in ema gidagi in, to an ema gisedaga ni kik abed ruodhgi. Wach mar ariyo ni Isaya 26:13. Wacho niya, Jehova Nyasachwa, ruodhi moko ma ok in osebedo gi loch kuomwa, to wanahul nyingi mana mari kende. Wach mogik ni e kitabu mar Jorumi, jambo la mwisho katika kitabu cha Warumi 10 kwano matindo tindo 9 ndogo 9. Kihulo gi dhogi ni Yesu en ruoth, kendo kiyie e chunyi ni Nyasaye nochiere kuom jomotho noresi. Ako neno ma Nyasaye ochoko waka. Kwa fursa usiku ambao Mungu ametukusanya hapa. Nyasaye nyokela e piny minyoro. Mungu alileta hapa jana. Nyowa winjo Nyasaye pa kanyo wuoyo kodwa. Tulisikia Mungu kwenye uwanja kama alikuwa anatunenesha. Kendo wakoth manyar Sigoti. Kupitia ulimi wake kwa binti wa Sigoti. Kanyo wuoyo kuom Herode mane sando jo Nyasaye. Alikuwa ananena kuhusu Herode ambaye alikuwa anatesa wana wa Mungu. Kanisa nolamo Nyasaye. Na kanisa walimuomba Mungu. Tieno no ruoth nyochunge tok wachne nyowa neno Nyasaye. Usiku huo Mungu alisimama nyuma ya neno lake na tulimuona Mungu. Pap mar ariyo nyowa betie odni gotieno. Uwanja wa pili tulikuwa kwa hii nyumba usiku. Nyowa winjo remo mayuak mar Abil. Tulisikia damu ambayo inalia ya Habil. Ma osiepa majalego morwaka nyoyalo gotieno. Ambaye rafiki yangu amenikaribisha alinena na usiku. Nyasaye nyochunge tok wachne nyowa lamo Nyasachwa no. Mungu alisimama nyuma ya neno lake na tena tukaomba. Thuolo mar okinyi Nyasaye nowuoyo kodwa. Na tena asubuhi Mungu alinena nasi. Kendo kanisa mar Nyasaye noyudo chumbe moko manyalo miyo gisud mbele. Na kanisa la Mungu wakapata vyuma ambayo inaweza wafanya wasonge mbele. Kendo kanitie ng'ato mokonyore to anakonyora moloyo. Kama kuna yule ambaye amepata usaidizi, nimesaidika sana. Sama nawuok e oda piwang'a nochwer kaseketo bagna tayari. Wakati nilikuwa natoka kwangu nilidoroko machozi kama tayari nimeweka begi yangu. Kalamo Nyasaye ni Nyasaye tera Rongo. Nikimwomba Mungu ananipeleka Rongo. Na wacho ni Nyasaye ni abe mar mondo mi losa kendi wuok koda. Mwambia kwamba naenda unitengeneze uninenee. Na yudo wach ma Nyasaye nokanona. Nilipata ujumbe ambao Mungu alikuwa amenitunzia. Chunya to pod nigi yie ni Nyasaye pod okano na weche moko. Moyo wangu bado nina imani kwamba kuna yale baada amenitunzia. Kawa dia pa mar saburo mar Adara. Tukienda pale kwenye uga wa saa 8 ya darani. Wachako wawinjo Nyasaye no kaka wuoyo. Tulisikia jinsi huyo Mungu alikuwa akinena. Ndoa waneno chunyi mane receive Yesu ka Nyasaye. Na tena tuliona moyo ambao alikuwa anakubali Yesu mwana wa Mungu. Chunyi malate kendo ka chunyi okoneno wich kuot mar Makdara. Na moyo wa kujitolea wakuwa na uoga wa kando ya barabara. Yorno chunya ogwedhi jotich Nyasaye ma Nyasaye okele pawni. Kwa njia hiyo moyo wangu umebariki wajakazi wake ambao wameleta kwenye huu uwanja. Mondo mi obed konyruok ne jok ma Nyasaye okelo. Waweza saidia wale ambao Mungu amewaleta. En thuolo mar otieno adwaro ni mondo mi awach weche moko. Ni fursa ya usiku, nataka ninene maneno mengine. Mos ma Nyasaye okete chunya. Taratibu ambao Mungu ameweka moyoni. Ahero nikech adwaro ni mondo awuo kod piny ngima. Napenda sababu nataka ninene ulimwengu nzima. Samori neno ji matin manie ot ka, lakini kamera to keto mondo mi obed piny duto. Labda unaona iko watu ni wachache, lakini ile kamera amefanya ulimwengu anaweza kuitazama. Wabi wuoya ka ok wang'eyo audience mar jok mobedo piny. Kwa hivyo tunanena pasipo kuangalia wale ambao wameketi hapa kanisani. Chuan nyaka gi jok manie udi mabe samoro ok dwar mondo mi obie ot ka.
Kuna wale ambao wako kwa nyumba yao lakini hawana tumaini ama kutamani kuja katika ile nyumba. Namba achiel samoro luoro koth kaluwore gi tuo manie dende. Nambari ya kwanza ameogopa mvua kulingana na ugonjwa ambao iko mwilini. Namba mar ariyo samoro luoro ni kobiro ka to kiny samoro inyalo chande e kanisa gi. Nambari ya pili ameogopa kwamba akija hapa atasumbuliwa katika kanisa yao. Koro samoro chunye to gombo Nyasaye koro chune mar mondo mi owinje gi e ode. Labda moyo wake inamtamani Mungu lakini anamlazimisha asikie tu akiwa pale kwake. Yorno akwaya Roho Maler mar mondo mi okonywa mar mondo wawuo. Kwa hiyo njia na si Roho Takatifu itusaidie ili tuweze kunena. Ng'eyo ni Nyasachwa no wabiro lamo ka ng'ato chunye nigi dwaro. Najua ya kwamba huyo Mungu wetu tumuomba kama mtu anayohitaji. Asomo wach moro e kitabu mar Samuel mokwongo 8. Nimesoma andiko katika kitabu cha Samueli ndogo 8. Mawuoyo kuom jaduong' moro miluongo ni Samuel. Inanena kuhusu mzee ambaye anaitwa Samueli. Mumba wacho ni Samuel mawuod Ana mawuod Piwan. Biblia inasema ya kwamba Samueli ambaye ni mwana wa Ana nosebedo jaduong' kata nosebedo koro ng'at moti. alikuwa tayari mzee ama ni mtu amezeeka. Jodongo mag Israel nochokore kamoro achiel. Wazee wa Israeli walikusanya pamoja. Nikech ne gidwaro ng'at ma koro nyalo kawo kar Samuel ka Samuel onge. Sababu walikuwa wanahitaji yule ambaye atachukua nafasi ya Samueli kama tayari ametoweka. Gidhi Samuel to giwuoyo kode. Wakaenda kwa Samueli na wakaongea naye. Giwacho ni Samuel in koro iseti. Mwambie ya kwamba tayari wewe umezeeka. Yawuoti monego kaw kari to gisebedo jok ma ok luw yor Nyasaye. Watoto wako ambao wanafaa kuchukua nafasi yako hawajakuwa watu upande wa Mungu. Ok inyal yierogi mar kata ketogi mar mondo gikaw kari. Huwezi kuwachagua ama uwaweke katika nafasi yako. Jodongo wacho ne Samuel niya. Anamwambia Samueli ya kwamba mondo mi oyier negi ruoth mar mondo mi obed jabuchgi. wachague mfalme ili aweze kuwasaidia katika hukumu. Giwacho ni mondo mi otimore kamano mondo gibed kaka ogendini mamoko. Anasema ya kwamba itendeke hivyo na wawe kama watu wa umati fulani. Wach madwaro ni mondo mi awuoyi maduong' to en gimiluongo ni bedo ruoth. Neno ambalo nataka nizungumzie kile ambacho naitwa kuwa mfalme. Wach ma jogo nowacho ni ne gidwaro ni mondo mi gicham kod ogendini mamoko. Jambo ambao walikuwa wanataka, walisema kwamba wanataka wafanane na watu wa eneo lingine. We achak kod gimiluongo ni ruoth. Wacha nianze na kile ambacho naitwa kuwa ufalme. Gima iluongo ni ruoth en gima nigi loch ewi ng'ato. Kile ambacho naitwa ufalme kuna ushindi juu ya mtu. Kendo en gima ni kod teko kata ng'ama nigi teko ewi ng'ato. Kile ambacho iko na nguvu ama mtu ako na nguvu juu ya mwingine. Ng'ama ruodhi nyalo golo ni chik e wach monego itim. Yule ambao ni mfalme wako anaweza toa amri kwa jambo ambalo unafaa kutenda. Ibiro wacho ni esa kendo ok inyal pingo gima ruoth owacho. Nasema ya kwamba ndio na tena huwezi kwenda kinyume kile ambacho mfalme atakaposema. E weche mag military samoro wach mowach ni nyalo bedo matek. Maneno ya military kuna maneno ambayo utandua yanaweza kuwa magumu. Nikech en chik mar tich ni ka jatelo osewacho tigoyo ni esa. Sababu ni kimila ama amri ya kazi kama amesema nasema ndio. Koro kati wuok kanyo ka chunyi parore kaka ibiro timo. Hata ukitoka pale unasumbuliwa moyo jinsi utakapofanya. Ibiro timo nikech ruodhi nosewacho ni kata ogolo ni chik. Utatenda sababu mfalme wako ametoa amri utafuata. Ni ichalo ng'ama misumba mar ng'at ma en ruodhe mar ruodhi. Kumaanisha ya kwamba utakuwa mfanyakazi ambaye mtu ni mfalme wako. Jo-Israel Jehova Nyasaye mane ruodhigi. Waisraeli Yehova Mungu alikuwa mfalme wao. Ni Nyasaye ne dwaro ni mondo mi obed Nyasachgi kendo obed ruodhigi. Kumaanisha ya kwamba alikuwa anataka awe Mungu wao na tena awe mfalme wao. To kech Israel ne ni kod ogendini moko manokiyo kodgi. Sababu Israeli walikuwa na watu ambao walikuwa majirani yao. Ne gineno kaka ogendinigo timo gi kaka giwuotho. Walikuwa wanaona jinsi wanafanya na jinsi walikuwa wakitembea. Achiel kuom ogendinigo ne gin jo-Filistia. Mmoja wao au umati walikuwa ni watu wa Filistia. Makisomo kitabu mar Samuel mokwongo no 5. Ambao ukisoma kitabu wa Samueli wa kwanza 5. Ibiro yudo ni ne gin kod nyasachgi moro. Utapata ya kwamba walikuwa na aina yao ya miungu. Mane giloso e gweng' moro mar Ashdod. Walikuwa wanatengeneza katika eneo lingine ya Ashdod. Nyasachgi no niluongo ni Dagon. Na huyo Mungu wao alikuwa anaitwa Dagoni. Ne en kama nolosne ode. Alikuwa ametengeneza amehifadhiwa nyumba yake. Obedo kanyo to nitie odiechieng' mane giwinjore. Anakaa pale kuna siku walikuwa wanaelewana. E dichiel e juma
juma mondo migidigi lam Nyasachgino. Wiki moja, siku moja wanaenda kumuomba huyo Mungu wao. Nyasachgino ne mana Nyasaye mane gidhi lamo. Huyo Mungu wao alikuwa ni Mungu anaenda tu kumuomba. Ne Nyasachgino onge gi loch kuomgi. Hakuwa na mamlaka juu yao. Tiende ni no kendo ruodhgi. Maanisha kwamba hakuwa mfalme wao. Kagisedhi odiochieng' mane giwinjore. Kama tayari wameenda, siku moja walikuwa wameelewana. Kagiwuok e ot mar Dagon to ng'ato ka ng'ato ni thuolo. Wakitoka kwenye lango la Dagon, kila mtu wako huru. Mar mondo mi otim gima chunye ohero mar timo. Aweze kufanya kile ambacho moyo wake unapenda. Ewira Dagon okodak kata okohero okochune ng'eyo gima gitimo ka ji oa kanyo. Sababu Dagon hakuwa na tatizo kile ambacho mtu atatenda akitoka pale. Oro jo-Filistia ne gilamo Dagon ma Nyasachgi. Hivyo watu wa Filistia walikuwa naomba Mungu wao ambaye ni Dagon. E ode manogerne piny mar Ashdod. Kwa nyumba yake ambayo alikuwa ametengeneza pale eneo la Ashdod. Ka gisetieko lemo to koro gidong' thuolo. Wakimaliza maombi wamebaki huru. Hata ka gidhi e bar gidhi metho. Hata wakienda vilabuni wanaenda Mano kunywa. Dagon ok chandore mar mondo mi openji. Dagon anasumbuliwa, kulikuwa na maswali mengi. Kata ng'ato wuok e dhoot omako bade chi ng'ato dhigo. Hata kama mtu ametoka kwenye lango ameshika mke wa mwenzake anaenda naye. Mano be ok ochuno Dagon nikech ausetiekore lamo. Haimsumbi maana sababu mmemaliza maombi. Nyasaye mar Israel to ne wuotho kotimo kambi gi joge. Mungu wa Israeli alikuwa anakita kambi na watu wake. Nikech ne en ruodhgi. Sababu alikuwa ni mfalme wao. Okambi goganda ne kamoro amora ma gintie. Amekita kambi na watu wake popote walikuwepo. Chalo ka gima jo-Israel ne yudo ka gionge thuolo. Ilikuwa inakana kwamba walikuwa naona kama wako huru. Mar timo dwaro mar chunygi kaka jo-Filistia timo. Ya kufanya mapenzi ya moyo wao jinsi Wafilistia walikuwa wakifanya. Chalo ka gima ka chunygi ne gombo timo gik maricho. Nikana kwamba moyo wao walikuwa wanatamani kufanya yale maovu. Nyasaye ma ruodhgi ni kodgi kanyo. Na Mungu ambaye ni mfalme wao anakuwa pamoja nao. Kaka ginyalo timo maricho kata gima chunygi dwaro tamogi. Jinsi ya kufanya maovu ama kile ambacho moyo wao anapenda inawasumbua. Wach nomiyo ka gineno ka Samuel koro oseti. Ikafanya wameona Samueli sasa amezeeka. Giyudo thuolo mar mondo mi giklem gima chunygi dwaro. Wakapata fursa ya kuwa wanahitaji kila ambacho moyo wao inataka. Mae wach ma gidhigo ne Samuel ma wuod Ana. Na hiyo jambo anaenda kwa Samueli mwana wa Ana. Giwacho ni Samuel ni koro isebedo ng'amoti. Ambia kwamba tayari umekuwa mzee. Yawuotgi be okwane ng'ama diwal mondo mi okaw kari. Wanao pia sioni wa kumteua kuchukua nafasi yako. Owachonegi ni mondo mi giyier negi ruoth. Ambia kwamba uweze kuteua mfalme. Mondo mi obed jabura margi. Ili aweze kuwa kuwasaidia katika hukumu. Mondo gin be gibedo gi ruoth moro. Nao pia uweze kuwa na mfalme mwingine. Nyasaye to dong' adong'a Nyasaye. Lakini Mungu atabakia kuwa Mungu. Kik mondo mi obed ruodhgi. Lakini asiwe ni mfalme wao. Gibedie gi ruoth moro mondo gibed gi chal kod ogendni. Wapewe mfalme mwingine wafanane na watu wa jirani. Kendo gidwaro ni mondo girad gi Nyasaye kar lame. Wanataka wakutane na Mungu sehemu pa kumuomba. Kata ka giwinjore ni gigerone kama onego lame. Hata wakielewanya kwamba anajengewa sehemu pa kumuomba. Chuny senta malongo. Lakini hata kama ni senta ya roho. Jodongo bedo piny to yiere. Wazee wanaketi chini wanaelewana. Wabiro garomo ka chieng' Jumapil kata chieng' Sabato. Tutakutana hapa siku ya Jumapili ama siku ya Sabato. Mar mondo walam Nyasaye ma Nyasachwa. Ili tuweze kumuomba Mungu ambaye ni Mungu wetu. Ka wasetiekore gi lame. Kama tayari tumemaliza kumuomba. Wabiro dong' thuolo mondo watim gik ma chunywa ohero. Tutabaki huru kutenda mapenzi ya moyo wetu. Nikech koro ok en gi loch kuomwa, ok en ruodhwa. Sababu si mfalme na tena hana mamlaka juu yetu. Wanyalo wuok e dho kanisa kanyo. Anaweza toka pale kwenye lango la kanisa. Kata ka dhano ni e komo to ji dhi adhiya ma ji dhi metho. Hata watu wakienda kwenye vilabu wanaenda tu wanakunywa. Kata ka ng'ato neno dhako moro ma chunye morgo. Hata mtu akiona mwanamke ambaye anampenda. Ma ok chiege to nyala mako. Ambaye si mke wake anaweza fanya naye dhambi. Omigelo ji ka chieng'no we jaone. Aende pale na ameacha mke wake nyumbani. Jehova ok bi neno nikech Jehova odong' e kazi. Yehova hataona maana amebaki. En mana Nyasachgi. Sio mfalme wao lakini amebakia kuwa Mungu wao. Wachno ema ne giwacho ni Samuel ka Hana. Hilo jambo alimwambia Samueli mtoto wa Ana. Mumba wachona ni wachno ne rach ni Samuel. Biblia inasema kwamba ilikuwa mbaya kwa Samueli. Wach momiyo Samuel nolamo Nyasaye ahinya. Kamfanya Samueli akamuomba Mungu sana. Nyasaye wuoyo kod Samuel. Mungu akanena na Samueli. Wacho ni okine ma gisedagi. Akamwambia kwamba si wao wamekukataa. Wane ma gisedaga mondo mi kik abed ruodhgi. Mimi wamenikataa nisiwe mfalme wao. Nyasaye wacho ni Samuel. Mungu anamwambia Samueli. Imigi amiya ruoth ma chunygi dwaro. Wapetu mfalme ambao moyo wao inahitaji. Mondo mi obed ruodhgi. Ili aweze kuwa mfalme wao. Nyasaye to dong' adong'a Nyasaye. Lakini Mungu abakie kuwa Mungu. Gikaw ruoth ma chunygi oherono. Wachukue mfalme ambao moyo wao wanapenda. Mondo mi obed kod loch e ngimagi. Aweze kuwa na mamlaka juu
juu yao. Aparo ni mane wach manotimore. Nikakumbuka hiyo jambo ilitendeka. Jehova odong ni en Nyasaye. Jehova kabakia kuwa Mungu. Ok en ruoth mar jo-Israel. Sio mfalme wa watu wa Israeli. Kaka wanasema wawuoyo sani. Hata wakati ambao tunazungumza. Wana ni jok ma Nyasaye to Nyasachgi. Tunaona kama Mungu ni Mungu wao. Nano ok en ruoth e ngimagi. Lakini sio mfalme katika maisha yao. One Yesu erokamano. Namshukuru Yesu. Wach nomiyo aparo higa moro chien. Hiyo jambo kamefanya nikakumbuka kule nyuma. An rawera matin kore kawa. Nilikuwa mtoto mdogo bado ndio nakuwa. Osiepena moko ariyo. Marafiki wangu wawili. Ilene kanisa moro maduong' e Turwa. Wanaomba dhehebu ambayo ilikuwa kubwa kule kwetu. Chieng'no gin baitani mondo wadhi e kanisagi. Wakanikaribisha niende katika kanisa lao. Wach materowa e kanisagi. Na jambo ambalo tupeleka katika ile kanisa. Iwuoyo kodwa ni kanisagi nyiri ng'enyie. Nasema kanisa lao wasichana ni wengi. Kendo giwachonwa niya. Wanatumia ya kwamba. Ka wadwaro yudo nyiri to kik wadhimo mondo. Tukitaka kupata wasichana tutiane mapema. E chieng' Krismas kanisa pong'. Siku ya Krismasi kanisa linajaa. Aji med nyaka gi oko. Watu wanaketi hadi kule nje. Koro ginyisowa ni warit wadhi sane. Kanaambia tungoje tunaenda saa 3. Aji osedonjo ma misa osechakore. Watu wameingia misa imeanza. Wan mi wakawe wadhi chon. Nasi pia tumejiandaa tumeenda mapema. Sane biwuoyo ka chiegni kore ka wadonjo. Kama saa 3 kuelekea tunaingia. Wayudo ka kanisa osepong' nyaka gi oko. Tukapata kanisa limejaa hadi nje. Wan mi kore ka wadonjo. Nasi pia sasa tukaingia. Wadhi e bakot kamoro. Tumeketi kando ya ukuta. Wayudo kugeno pi moro kanyo. Tukapata kuna maji meko pale. Ilupi lweti achiel. Unatumbukiza kidole kimoja. Imuro go alama e pat wiyi. Alafu unachora alama kwenye Imulo go gi left gi right. unaguza huku na kule. Basi numono chunyi. Alafu unashikilia pale moyoni. Mane setieko lamo koro ichung' kamoro. Umemaliza maombi unasimama kando. Iwinjo kaka itimo misa. Nasikia jinsi ambao wanafanya ile misa. Ka setieko mano. Ukimaliza hiyo. Koro wadong' kanyo ni ng'iyo mon. Tumebaki kuangalia wanawake. Ng'ato ka ng'ato wang'e mako nyako. Kila mmoja anatazama wake. Ma chunye dwaro mar mondo mi owuo. Moyo wake anatamani kuweza kumnenea. Nene ma wadhiye mondo walem. Ndio tulienda pale kuomba. Lakini nitie gima noterowa. Lakini kuna lengo ambalo tulikuwa nayo pale. Nikech Jehova to mana Nyasachwa. Yehova ni Mungu wetu. To nitie ruoth machielo. Lakini kunaye tena kwingine. Modakie ngimawa. Anaishi maishani Mane gi mwetu. loch masandowa. Kuna mamlaka En anatutesa. mar chode mar kijana. Ni ya usherati ya ujana. Kata mana sama wawuoye sani. Hata wakati ambao tunazungumza. Mano ruoth mamako piny Turwa ka. Ni ufalme ambao imeshika ulimwengu nzima. Malemo to ji lema lema. Maombi watu wanaomba. Aparo ni jogi wuoye Isaya. Wenye kwamba wananena kuhusu Isaya. Nyamara ka lweny mag ruodhe giologi. Wakati mwingine kama vita imewashinda. Giwacho ni Nyasaye. Naambia Mungu. Chieng' moro ka gidhi e lame. Kwamba siku moja wameenda kumwomba. Giwacho ni Nyasaye. Wakasema wakamwambia Mungu. Jehova Nyasachwa. Kwamba Yehova Mungu wetu. Dine ni en aina Nyasaye. Sababu ya kwamba ni Mungu tu. Ora ne Yesu. Utukufu kwa Yesu. En aina Nyasaye ma gidhi lamo. Yeye ni Mungu ambao wanaenda kumwomba. Giwuoyo kode. Lakini wananena na yeye. Jehova Nyasachwa. Yehova Mungu wetu. Ruodhi moko. Wafalme wengine. Mane giyiero mane gidwaro. Waliteua na tena walikuwa na hitaji. Mondo mi omigi mondo mi obed ruodhgi. Waweze kupewa wao wafalme Koro wao. giwacho ni ruodhi moko. Wanaambia wafalme wengine. Nigi loch kuomwa. Kuna mamlaka juu yetu. Kaka ruoth nyalo bedo gi loch. Mfalme anaweza kuwa na Jehova ushindi. to mana Nyasachi. Na bado yeye ni Mungu wako. Wach maletna. Jambo cha ajabu. Ne lwetgi ne gichwado. Na kwamba pia wameapa pale. Giwacho ni to in ne Nyasachwa. Wakasema wewe utabakia kuwa Mungu Ok wetu. wadhi wilo. Hatutabadili. Kata ruodhi gosandowa. Hata wafalme wanatutesa. Kata giketowa e jela. Hata wametuweka kwenye ufungwa. Imiyowa weche moingowa. Wanatupea maneno yanatuzidi. Ibiro dong' adong'a Nyasachwa. Utabakia kuwa Mungu. To wadwa bedo ruoth mar ng'ato. Wewe kuwa mfalme wa mtu. Kata ng'ato bedo ruoth e bwo in, bedo ruoth e wiyi. Hata mtu amekuwa mfalme juu yako. Osemiyo jomoko neno mapek. Imefanya wengine umeishi uchungu. Kech gima nigi loch e wiye. Ile ambacho ina mamlaka juu yako. Kata odhi e kanisa odhi lemo. Akienda kanisani anaenda kusali. E kama Nyasachgi noloso. Ni mambo ambayo Mungu wao ametengeneza. Gimoro to nigi loch e wiye. Wengine yako na mamlaka juu yako. Mane wach masane. Hiyo ni jambo ambalo inamtesa. Mae wach momiyo Turwa ka. Inamfanya katika eneo letu. Wawinjo ripode pile ka pile. Pia ripoti kila mara. Mag jomonegore gi pala. Waliojeruhiwa na kisu. Nyaka od Nyasachgi no. Katika nyumba ya Mungu wao. Ang'o momiyo mano timore? Kwa nini hilo linatendeka? Nikech richo mar terruok. Maana ni dhambi ya usherati. Obedo ruoth e ngimane. Hawa mfalme maisha yao. Kata gidhi e od Jehova. Hata wakienda kwa nyumba ya Yehova. Gilamo Nyasaye. Wameenda kuomba Mungu. Richo mar chode. Na ile dhambi ya usherati. Nigi loch e wiye. Na mamlaka juu yako. Odhiambo kawuono. Jioni ya leo. Kata Nyasaye. Hata kama Mungu En aina Nyasachi. ni Mungu wako. Nitie gima nigi loch. Kuna kile ambacho ina mamlaka. Ilemo kanyo. Hata kama unaomba
Rugi moko nigi loch kuomwa. Wafalme wengine wana mamlaka juu yetu. Yesu negi yiero magidagi ni Nyasaye kik bed ruodhgi. Walichagua kukataa Mungu asiwe mfalme wao. Magi kwayo Samuel. Wakamsihi Samueli. Mondo migi ruoth ma chunygi dwaro. Wapatie mfalme ambao moyo wao inahitaji. Nyasaye nowacho negi ni yiernegi. Mungu aliwaambia kwamba mchagulie. Nyasaye nomiyogi gima gichunygi dwaro. Aliwapea kile ambacho walikuwa wanahitaji. Gin giwegi magiduogo giwa. Wao wenyewe wakarudi wakaanza kuiba. Ruodhi moko nigi loch kuomgi. Wafalme wengine wana mamlaka juu yao. Ruodhi ma nigi loch ewi ng'ato. Wale ambao kuna mamlaka juu ya mtu. En gima ditete ng'ato kako dwaro. Kile ambacho nafanyisha mtu kazi Maana samoro ka dwe girumo. ndio maana kama mwezi unaenda kuisha. Winja nobedo piny gi bajet. Wanaume wanaenda kiti chini na bajeti. Ondiki gi kalam gi jaode ka gibet. Ameandika pamoja na mke wake kama wameketi chini. E weche modwa timo ka girumo. Kwa hiyo anataka kutenda kama mwezi umeisha. Oyudo misara kochule. Akipata mshahara amelipwa. Seche ruodhe pod oling. Wakati huu mfalme ametulia. Sama misara odonjo. Wakati mshahara imeingia. Ruodhe gola mburi. Mfalme anatoa amri. Makata ne en gi pesa. Hata kama alikuwa na pesa. Ruodhe nyalo ni pepe. Mfalme wake anaenda kumtumikia. Matere mache marongo. Peleke vilabu vya rongo. Ogur mache yote. Azunguke vilabu vyote. Iwili gi bajet mane gigoyo. Amesahau na bajeti walioifanya. Iweche mag school fees. Na yale pesa ya karo. Iweche mag ot mapok ochulo. Yale ya nyumba ambayo hajalipa. Opoka pesa orumo. Ajikumbuke kwamba pesa imeisha. Orume ono gi lwete lilo. Arudi akiwa mkono mtupu. Kawangi oyepo. Kama macho yake yamefunguliwa. Kupenjo gima timore. Jiuliza nini inafanyika. Ruodhi moko. Mfalme wengine Nigi loch e wiye. wana mamlaka juu yake. Okunyal timo gima chunye dwaro. Hawezi tena kile ambacho moyo wake Sama yudo unataka. pesa. Wakati amepata pesa. Onyalo riedo mod rongo. Naweza waweka wanawake rongo. Otieno na en kawuono. Siku ni njema wa leo. Kata gima nigi loch e wiye. Kama iko na mamlaka juu yake. Osemiyo chiegi ma nitendo. Mapepo ambao wanapigania. Oseweimo pango. Wamekuacha wamepanga nyumba. Misumba itendo gi. Weka pesa unajipigia. Odhiambo ma kawuono. Jioni ya leo. Akelo Yesu Nazareth. Leta Yesu Nazareti. Awacho niya. Sema ya kwamba Osesani. hata kama amekutesa Idongie pa. na tena amekuweka uwanja. Odhiambo ma kawuono. Jioni ya leo. Kata chunyi ywak. Kama wako unalia. Apak pod nitie. Bado kunaye nafasi. Nikech wan gi Yesu. Sababu tunaye Yesu. Nazareth. Ambaye ni Mnazareti. Oluoro ni Yesu. Utukufu kwa Yesu. Negi ywak ka giwacho ni Jehova Nyasachwa. Walilia wakisema ya kwamba Yehova Mungu wetu. Ruodhi moko nigi loch kuomwa. Wafalme wengine wana mamlaka juu yetu. Chalo ka gima jogo ne sando gi marach. Kana kwamba walikuwa wanawatesa uchungu. Gima nigi loch ewi ng'ato. Kile ambacho na mamlaka juu ya mtu. Ere kata nabedo ni piny chalo nade. Hata kama ulimwengu unafanana na vipi. Winjo kod wuoro ma jalemo wuoyo. Umesikia jinsi ulivyo na neno kuhusu uchawi. Gima nigi loch ewi ng'ato. Kile ambacho kuna mamlaka juu ya mtu. Miyo kata thurwa nowacho ni kata dhako jajuok nigi miaha. Hata wenyewe walisema kwamba hata kama mwanamke ni mchawi. Jajuok be obedo ruodhe nigi loch e wiye. Mchawi kama mfalme wake ana mamlaka juu yake. Emomiyo gole mowe chiege ot. Inamtoa na acha mume wake kwa nyumba. Iringe koyo gi ko. Anaenda kutembea kule kama kuna nyesha. Nyalo tamore onge. Ama jinsi ya kukataa hakuna. Jajuok nigi loch e wiye. Mchawi ina mamlaka juu yake. Wach momiyo mon oseweye. Na ambao wanawake wamemwacha. Okendo mon dhi adhiya. Naona wanawake wanatoroka. Tieno ber ma kawuono. Siku ni mwema na ni wa leo. En remo mar dala. Na kama ni damu ya boma. Mae gima notimo kwaru. Kile ambacho ilitendekea babu yako. Otimo babau. Katendekea baba yako. Mayo gima nigi loch. Kile ambacho ina mamlaka. Jogweng' ong'eyo. Ambao watu wanaitambua. Otieno ma kawuono. Siku wa leo. Wan gi wach Nyasaye. Neno la Mungu. Ka ng'ato yie. Kama mtu ameamini. Nyalo puodho chuny ochuo. Naweza toa moyo Ma ujana. ng'ato dong' thuolo. Mungu abaki huyu. Ngeso duto. Sababu yote. Yalore. Yanawezekana. Ng'amo yie. Kama mtu ameamini. Duto te. Yote. Yalore. Yanawezekana. Ka chuny moloko ng'ato misumba. Kama imetengeneza mtu akawa Gima nigi loch e wiye. ina mamlaka juu yake. Wano gima tiye. Kile ambacho namtumikia. Kata chunye notimo maber. Akitamani moyo kutenda mema. Gima ber ok onyalo timo. Kibaya hawezi akatenda. Kech gimodake i chunye. Sababu kile ambacho imeishi ndani yake. Okete misumbane. Memweka namtumikia. Gima nigi loch e wiye. Na mamlaka juu yake. Wano gima riembe kaniga. Namfunguza kama baiskeli. Nae gima nigi loch e wi ng'ato. Ambacho ina mamlaka juu ya mtu. Nyalo golo dhake noone. Naweza toa mwanamke kwa lango lake. Kata chino pange duto jirene. Peleka kwa watu kule. E weche mag kuoth mag gweng'. Kwa maneno ya laana ambayo mkusanyanya ya Gima ulimwengu. nigi loch e wiye. Kile ambacho ina mamlaka juu yake. Ogolo weche kaka okelo kocha. Anatoa huku na anapeleka kule. Magigore lot gi nyinge. Watu wanapigana kwa ajili yake. Dichwo osetemo golo. Wanaume wamejaribu kutoa. Dichwo nigi neno gotieno.
sandi ne muti. Na kutesa na kutumikia. Jongo yote wacho ni Jehova Nyasaye. Tunaomba Yehova Mungu wetu. Ngiye kaluchemo na mugini lemo. Usiku umeenda kaluni umeenda kuomba. Usiku ndio memo ngigi bagetemu ngekea. Adui wana usumbana jambo ya kutenda. Ndio yuko rene Nyasaye. Wanaenda kumlilia Mungu. Kuni ndio Jehova Nyasaye. Kia Yehova Mungu wetu. Ndio warudi moko. Wafalme wengine. Ni watu ni Nyasaye ni rudi moko. Naambia kwamba wafalme wengine. Maokin. Ambao sio wewe. Leo tunginyeyo. Tawayari wanatambua. Ndio tuendeleo. Kwamba kiongozi ni mfalme. Nimebali kwamba mwachie bali njia. Huyo Mungu wetu. Anajua sauti yake. Hiyo siku. Bali kamwachia njia. Wanajua kwamba ni mfalme. Kila wote kumtia. Kila upepo anamsikia. Na kila watu wanamsikia. Mfalme wa wafalme. Haleluya. Kataa kumtii. Wanahitaji mfalme ambao wameteuliwa. Naambia Yehova Mungu. Wafalme wengine basi wewe. Wametutesa tayari. Wanasema sisi. Na kuomba tu. Takia kuwa Mungu. Na waza yale uliyotenda. Msaidia wakati wa nyumba. Watu nikwambie. Tabia kama shinda mtu. Naenda kumbuka Mungu wa kwao. Bali tengewa kwa ndani. Kama shetani na mtesa. Kwamba sitaacha. Na kama nimefanya usaliti kama shetani. Nasema kwamba hili Yesu anahubiriwa. Bado wafanye. Yesu anahubiriwa. Yesu anahubiriwa. Naona Mungu amekuja. Yesu Mnazareti. Yeye ni kuanzia jana. Yeye ni leo. Hata milele. Ndivyo modeli. Yesu Yehova. Yeye ni milele na milele. Rudi manigi loche wingato. Mfalme ambao kuna mamlaka juu ya mtu. Nyasaye tumana Nyasaye. Na Mungu bado anabakia kuwa Mungu. Watu wanapenda wanaomba. Kata kama nitiri rudi manigi loche wiye. Hata hivyo kuna wale ambao wana nguvu juu yao. Watu mumio kata mana kune no gileme. Inafanya hata sehemu ambao wanasali. Mama meo komo no gilia juke. Inapewa naenda pale kwa waganga. Samara pangre wali gimarach. Amwambia apangie mwenzake vibaya. Lemo kijalo lemo. Wako wanaenda kuomba. Mama kujalo lalo. Wengine wanaenda na ardhi. Wajoma kudua juke jaka Tanzania. Watafuta waganga kule Tanzania. Watie kujuwete gi. Umaliza watu wenzao. Atakila moja saye. Kama wanaomba Mungu hivyo. Kudua juke. Wanaenda kwa waganga. Wanagiunu motelo. Waenda kupata uongozi. Yesu kajeoma. Yesu mwana wa Yehova. Sana kameri. Usana wa kabeli. Utie nomero. Usiku ni mwema. Wanie pinyogo. Wapa rongo. Akomoro. Wanamuka fulani. Iyo ije chune. Wanahisi moyoni. Watu ni katalemo. Ya kwamba jinsi naomba. Yesu otokuro. Yesu si mfalme. Katalemo. Kama ninaomba. Yesu okuro. Yesu si mfalme. Pauni. Katika huo. Pauni. Katika huo. Kama Yesu biruwane chune. Yesu atakuwa moyo wako. Biruwane okore uotege mana. Atakuwa mfalme wa maisha yangu. Birutawala gimana. Atawala maisha yangu. Uone unegama. Utukufu kwa Yesu. Ukamjua Yahudi. Inabaki kujukua Yahudi. Kuja Kalvari. Ni nguvu wa Kalvari. Mama Pasaka. Wale wa Bwana wako Pasaka. Alfa Omega. Alfa na Omega. Jina walijomoto. Kule ya wafu. Awatulia. Sema ya kwamba. Tumeni kimoloi. Hata kama imekushinda. Sema ya kwamba inakushinda. Na pale barabarani. Itongeyo. Watu wanajua. Levija lemo. Unaomba. Hata kabano. Lakini hata hivyo. Kimoloi ilitie. Basi imekushinda hivyo. Yamoka uono. Jioni ya leo. 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 Rabia bidu. Katiminyo watu kimoroi. Na kama unasikia neno kitu imekushinda. Niligiruo ruote nigiloche wi. Mfalme na mamlaka juu yako. Kata gilemo kanyo. Na kama wanaomba pale. Iuno ni chingato. Unapata kwamba ni mke wa mtu. Uno nyone rusu malomo. Anakuwa pale anafanya kazi vizuri. Ima nigiloche wiye. Kila ambacho na mamlaka juu yake. Tiyo sama kama kaginindo. Siku wa leo kama watu wamelala. Ore kanyi chatingi chuo moko. Sasa na tena wanaume wengine. Ore wanyo kama kingi kodegoji. Anahitaji wale ambao wataenda pale kwenye leo. Wajano tuwa mwenelao.
la ile tu asibu. Yesu alitoa mikononi mwa wale Manesa ndo ngimana. walikuwa wanatesa maisha yao. Mano uoga hiki kama ni sasa. Alitoa kwa yule ambaye alikuwa hata mana kaburu mutieno. hata leo na usiku. Na yule kijana moro. Umepata kijana fulani. Tune toero Nyasaye. Wote anatamani Mungu. Uchini le motoko leo. Siku ya kuomba hapo. Hata kama nilitiri rudi moko. Hata hivyo kuna wafalme wengine. Bado chode maneno dake ngema. Kwa hiyo usherati ambao ameishi maisha yake. Hata beni nyare ngato. Kama ni vitu fulani. Mmoja mbore picha. Bwana aende jipiga picha. Unaomkata kisiwani kwa TikTok. Anabaki kipiga picha pale TikTok. Unaomkata na chuo. Anatamani maketi ya wanawake. Wachuma loyo ngima me. Unabaki umeshinda maisha yake. Uisani timu biashara. Anafanya ishara wanaume. Ikibari hicho ni kechuo. Yale maovu sababu ya ufalme. Ngima ngima ni lochuo. Aishi maisha yao. Ukichima mane ngivijore. Ikifika siku wameelewana. Ndio chimi ni maneno. Basi hiyo ya maovu. Yesu ndo mamudu ngivijire. Wanasonga wanaenda kuomba. Anapitia kama ngegero. Wanajisabau walijenga. Ndio mbele sasa kidogo. Wanakutana na Mungu wao. Ndio chima ni ngivijore. Sababu walikubaliana. Takiomo. Hata kama wanakutana. Moko. Lakini kuna wengine. Ndio chukua migi. Na mamlaka juu yao. Ndio chima moko. Hiyo siku. Yesu ngimani ya kanisa. Kama iko pale kanisani. Anarudia baba. Anaenda patikana pale kwenye bila. Yesu ngimachunga kanisa. Anasimama pale kwenye. Ndio ndio. Anapatikana
malit. Hili kinatesa mtu kwa uchungu. Oro nyarusa ni majomoke majuagi. Hili tunaweza kutesa wengine wakuomboleza. Aya wanyare ganecha. Vitu wa fulani huyu. Iya chini sande malit. Mapepo anamtesa kwa nguvu. Kata ni chuo kunyalo moke. Hata mume